October ni som thole ni sang ni som ni pathum ani e thlir tu le ngai thatu zong te in zawa in du sakna chibai kan bu ka chu Palestinian militant group Hamas ten kal liamta inrinia Israel chimlam an beithut chu Israel tan chon kum sang ni pakhat September ni som pakhata mifir fiakten US an beithut ang mai kha ani ti Israel sipai te chuan an soi Israel sipai thu puang tu Richard Hetchuan hei hi kan 9/11 ani ati mi then khat chuan Hamas ten an beina chu sang khat zakwa somli pakhata Pearl Harbor beitum nen te khan an te khin bok Hamas ten Israel simlam an beinuwa Israel sipai te hian Hamas ro rena Gaza Strip chu na satakin an beizui ve ngala tun thleng hian Gaza ramri bul mun engemaw zata an la in bei chun zom rengani Israel le Gaza in beina hian mi sang khat zat chuang an thi to nia soyania Israel rama mi jasari vele Gaza Strip a mi jali chuang an thi to hliam tur ta hi mi sang ni chuang an om to bok Gaza Strip a cheng zinga mi nuai khat point pani pathum chu an hlo thona wang le an in ti chiat ani wangin mundanga an tlan chetwa Office for the Coordination of Humanitarian Affairs OCHA chuan school sang-sanga himna zonga tlan chia mi nuai sari sing thung vel an khosamek ti soi Israel chuan Hamas beina chanle don hian mi maktaduai ni point pathum chena Gaza Strip cheng civil mi te chu in thiar filim turin alo hril lok ani Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan kan theina zong mangin khoi mun po kan ron matiam dona chu wangin Gaza mi puite kha lo in thiar filim ro ti in a soibok Hamas official te chuan Israel mi zat chuang an hreng mek tin soya heti la hian Israel sipai te chuan Gaza border mun tamjok chu an thunun to ti soin mitam tak an man to bok hemi rual hian mun then khata Hamas firfiak lo tomru an la om thei thu an soi Israel hian Gaza ramribula sipai reserve nuai khat vel an da to ni kal liamta inrinia Hamas ten Israel an beithut na Iran chuan apui nia soyania ma se hei hi Iran chuan phathungin Iran mission chuan Palestinian te chu an thobreng thu an soi rualin Israel an beina hian an inrol velo ni in an soi US chuan Hamas le Israel te in bei mek na Israel a thlop thu a soi nuwa Israel sipai te chom dolna apek chu ati pun tur thu a soi baka Israel puina turin military ship le aircraft atir ngal US Defense Secretary Lloyd Austin chuan Israel sipai te chom dolna anti pun tur thu a soya Israel rambula military ship le aircraft engaw zat antir thu a soi a tulhuna Israel puitura chachuak turin Eastern Mediterranean a Fort Caire Strike Group ho chu lo inral ring reng turin an da donani USian aircraft carrier chang tlungber USS Gerald R. Ford baka cruiser USS Normandy le destroyer USS Thomas Hutner USS Ramesh USS Carney le US Roosevelt le Air Force F-35 F-15 F-16 le A-10 fighter aircraft squadron te ada donani Hamas chuan US thil ti na taka chang len ngalin Israel sipai te pui atumna chu Palestinian ra bena atel ve te tilang tu ani ati US President Joe Biden chuan pathiani khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu abengala Israel sipai te pui na tur an thon ngal tur thu hi ril US Vice President Kamala Harris point Israel President Isaac Herzog abebok Israel Prime Minister Louis Naftali Bennett chu Gaza border Israel reserve sipai Hamas do tura kalte zinga tel Naftali Bennett thi Israel sipai Israel Defense Force IDF uniform nena inthuamin reserve duty tur hian athok chuakani Bennett thi Israel Prime Minister som pathumna ania ma se akai hoi sarkar hi kum khat po ading klingman lo ni kum July ni khat khan Prime Minister lak lu ni in
November ni riata sarkar hi atale ngalani Israel in Gaza Strip tana power supply chu ati topa wangin mun tamzo ka power an nei to lawa Gaza ram chunga hian electricity an mamo zong za ta tanga za asom ni vel chau an siam chuakani ei tu le tui supply thlengin abahla to bok Israel se paide chuan fighter jet helicopter le artillery mangin Gaza Stripa target sang khat chung an kap se to ti soin heng zinga hian Hamas mun poimote Hamas huai tu te in le an pol en kol beng te botel Israel Prime Minister Office chuan an tumber chu kum tam tak chung Hamas te chu Israel mi te vau le Israel tana hlau om ni thei to lo tura an chakna le inrel bola zong ti chiat vekani ti asoi ole kan threwe kinarinom tun tum chau he Palestinian te le Israel sarkar an inti boina le indona anilo yam kupur war sang khat zakwa somsari pathum kumami indona ming thang takha i han ngai thlak chun zom tiang o October thani ruk sang khat zakwa somsari pathum ania Harmon tlang le Lebanon tlang ta chu fawang ni chuak eng no rui mai chuan aron en sen rui maya he ni hi soita kangin judaten answer sual thupa choina ni anti mai ania he mini hian judan ham reng chuan na an thok ngai lo mai nilawin akul mut zual pe chuan le ka thon tak ngial po an chia du lo reng ani cho an hei mia tui sik tak ngial po anin du lo Israel ram mimal do le sarkar office reng po an chol thup maya radio le TV station zong po an chol thup mai ani dik tak chuan hemini hian Israel ram khu athi ani bermaya athi ani lo vek poin mithi tur marphu muzo tolo tluk angvel hi ani nula tlangwal te po limhlop bol na lam reng nu chonin synagogue lama tongtai turin ankal sungsunga chutia ankal po chu ngui mai hian ankal nguai mai ani an sual te sima pathian ne na sual thu pa choya lungai taka an omni ti la fia ber ome yom kippur ni hi chuan Israel ram khu anung fei ani ber mai Arab sarkar tangrual chuan le he mini ngei mai hian Israel chu bei thuta chut chiat vek mai chu an lo tum reng mai chu ni in chim thlang lam atang chuan Egypt sipai nuai li le singa zet le teng sang thum ba ka thlona zaruk som kwa pasari lai mai chuan anon beita thut maya heingot po hi indo pui panina laya el alamain muna German General Rommel sipai le Montgomery sipai rual belkom ai po khan an tam dai ni khami tum khan German lamin teng zanga le England lamin teng sangkha zanga an mangani Egypt sipai rual chu Sinai thaler panin anon thok tamup ma Suez Canal aron kan sawa Israel ram chung po chu ron phing chil rap mai an tum het leni etiang hun hi ala thleng ngei don ti in Israel ralril thiam barle farem rona in Suez Canal kam tuan maya hian petrol pipe an phum tuan zui maya akha tokin Suez Canal a chuan pipe mang vekin an la peng thua maya Myanmar local huna chung petrol ta chu Suez a chuan an phu chuak chur churanga an bom al pup mai dona mei di la chang mai dona ni heng ba ka hian canal kam tuan a chuan Barlev line an ti mai Israel sipai kulrin el tiang mai chu an siam chuak tluan zui mai boka chunga chuan Israel sipai zaruk velian aral an ve rukhiau reng ani yam kupu ni jinglama chuan Egypt sipai rual chu ngal pui saksang mu ang mai hian an ron pang o zial tamup mup maya Israel ral veng zaruk velek tan lo dan ngaina an omlo an petrol pump khol an han her nung ta hlur maya ma se he an ral thuam rukhi Egypt military intelligence ten an lo hreru kar mai hi alo nia ama zan lama an lo tan chum veka an lo no ping vek mai chu ni in a man tlak ta lo hlau mai Israel sipai te chu man anita a Israel sipai zaruk velek te Arab sipai bupui ron thok thim nguk tan chuan rik tham po an hek lo le an man fai thuai mai renga ai kupta sipai te chuan el sen tak mai hian Israel flak te chu an pot thlerin chilte an chak vela believe line ngei mai po chu anon pelta hei mai hi anilo
ri room thila ti in midla pass kalkhana hian Israel te chuan kulnget lutuk mai an nei boka chu po chu Egypt sipai te chuan an ron ton tlang tapur maya Egypt sipai general Sajil chuan alar pha vet ngei mai Egypt radio le television te chuan kan sipai huai sen te chuan Suez Canal an kan thlatwa Barleaf line le midla pass te po kan sipai ten an lata Israel sipai tam tak man an ei ti in an puang ul maya Egypt mi puite po an purin an hlim ngei mai General Sajil chu an fak lui maya Israel General Moses Dayan ai na ro pui zo kani an tia keiro khopui nulat langwal ta chu kot thera te tlan chokin Israel bo ral ro se an tia an au limin an beng cheng chel chul mai ani ma se Israel General ta chuan tu ma tolkir tolo tur ti chu an thu ro lum ani veta thale ni sen san huya chuan an in kap ta se maya vaivut khu nen silai khu nen bom khu te nen chuan van sang taka chuan par a chuang ta lu maya heti laya sinai thale chu cyclone thlipuin anwai ta eme tui turian a khoding mup mai ani chunglama la chuan Israel fighter role Russia siam ai gupta raldo thona chu ding changjok ngei ni tumin anin kwalin bom mit nei mangin anin kapal zoi mai boka silai bom le thona tla thom da chu ari thum hum mai ani hei mai hi lo ni lo chim thlang lama tang chuan Surya sipai nuai ni don lai chuan teng sang kha zathum thona zasari zet mangin tawruwa hotur ang mai hian an ron nor thim lui mai boka Israel sipai ho tu lian te po an mang ang man ngei mai Defense Minister Moses Dayan le a General Staff te chu an him khom rup maya tlema atom bom an mang teu ther ngei mai he an indo comment tu then khat pe chuan atom bom an forman hial ni an soi Arab ram tangwa sarkar som pathum don lai in an ron be ani boka alu hai thlak le ta viang heng hun lion Israel rama hian mi hring nuai somnga po an la om tling lawa Arab lam la chau nuai sang khat chuang fe ani si khovel sarkar tam tak chuan Israel ram chu nuai bo ani tak to ngei don ani hi anti man hial ani ma se indo atanga ni somni po aliam emlo October ni somni paruk alo her chua me chuan Surya sipai rual ta chu an lo nor kir ve fe towa Golan Height lama Surya sipai lau thlabara tlan che te chu Israel thlona te chuan an chuzui ngeka Russia in a thlon deuh thowa apek aral thuam tam tak chu dim bak saklo hian an ka chia sak boya motor le sipai man ruwa phur tu lir thaile teng tlan che te chu thlona mangin an bom zui popa teng le lai pu tam tak an man sak boka Surya sipai rual ta chu nasa taka chut chiat an lo ni ta an teng le sipai thuang phur motor rual ta chu muntin muntanga an kang khuvung mai boka Damaska khopui pok kilometer som thum lakin an haita Damaska khopui chule Israel bomber rual chuan am bom zui ta hum mai ani chim thlang lam atanga ron beitu Egypt sipai rual te kha thuang thumin an lo thoka Suez Canal po an tum angein an lo kai kha nia Israel sipai te chuan nungtol an tum tabi ki khosilo chutia thale ramro nisarum root maya an in ka mup lai chuan General Ariel Sharon ho te chuan an sutlang ve ta hroi maya an tlang ngal purpura Suez Canal chu an kal tlang ve ta thungani hetia Suez an kai che hian Egypt sipai Third Army ho supply kongpo an chu ping ta che mai ani Israel Defense Ministry atangin General Ariel Sharon hena thu pe kalo thlengta Suez Canal chu kan thlama ula mathar la tori su sipai kan heklutuk ti in ma se General Sharon a chuan chung thu pek chu bo cheluin kero khopui an panding tangat ngat maya ai kupta sipai chak khai lak na kong zong la chu an dang ping vek ta bok sia Egypt sipai ho chule thale ni sen sa hnuaya chole tui ngeiin an kun tanghek nguk mai ani chutia Sharon ho ten Egypt khopui kero teng rual nen an pan ta hum mai chu ama ka loka Egypt mi pui lom em mai te chu an thla phang le ta em maya Egypt sipai rual Third Army la chu
Israel sipai te chuan an dang char tareng mai nen ril drama thi mai an lo mabak ta hemi tum hian alom Israel Defense Minister Moses Dayan chuan General Israel tal an hena ai gupta sipai ho chu that mang vek tura thu apek tak mai ni na se General Israel tal hian za angai ta ani Egypt sarkar chuan an sipai dan cha te hena chole tui pek phalna dilpui turin UNO a an zual ko ta chung mai ani he in do ming thang tak Yom Kippur War 1973 a hian Arab Ram Tangrual sarkar som pathum lain Israel hi an beidron ania nima sela Israel te pathian Jehovah chuan a ompuya hnena an changle ta ani tun tum chau hi hetianga an indona hi anilowa independence an mutir 6-day war anti te kha apui mep ani pathian chuan juda mi puite hi a en san lo ani ti achiang tak zet mai tun trum Palestinian tenena an inti buena po hian pathian aron chele ngein arinom ilo thlir zel teng ule